Господин Дончич, изјавата на хрватскиот председател Зоран Милановиќ, дадена по средбата во Загреб со македонската председателка Гордана Селјановска-Давкова, дека има живот и вон Европската унија, најде на реакции би рекол во прогресивниот дел од општеството, бидејќи ако има живот, прашањето се поставува, ако има живот и вон Европската унија, зашто тогаш председателот Милановиќ тоа не го покаже со личен пример, па да каже и Хрватска може да излезе од Европската унија. Ве прашувам дали вие го делите овој став, бидејќи сепак Зоран Милановиќ доаѓа политички од вашата партија? Stav mene i SDP-a, a to ću prvo naglasiti, je vrlo jasan. Dakle, Makedonija mora biti članica Europske unije jer je apsolutno ne fair i nije pošteno da se nekim zemljama, kao što je na primjer Ukrajina, nudi neki prečac ulaska u Europsku uniju, a primjerice Makedoniji i Crnoj Gori se to zabranjuje ili se ovjetuje sa nekim bilateralnim sporovima. Dakle, Europska unija mora naći mehanizam da po ubrzanom procesu primi Makedoniju u Europsku uniju. Zašto ja to mislim? Jer i Hrvati i Makedonci su ono mali narodi i u vrijeme globalne nestabilnosti bolje da si član neke asocijacije. Ja trenutno stvarno ne znam da li postoji neka bolja asocijacija od Europske unije koja te zapravo čuva i štiti, ali ti omogućava i neki razvoj. A što se tiče Zorana Milanovića, on je jedan eurorealista, ali tu bi se ja malo našalio i rekao pa da možda ima i života izvan zemlje, a možda nema. Znači, ne го делите неговото мислење Ne. во овој момент? Ja sam par puta jasno i glasno rekao da i Makedonija i Crna Gora, čak i na našoj stranačkoj konvenciji, dakle mora imati prečac ulaska u Europsku uniju, jer je to jedan i od ciljeva bi trebao biti Hrvatske. Dakle, i zbog Schengena, a i zbog odnosa, dakle, povijesnih, kulturnih, ekonomskih koje smo imali sa Makedoncima. Dakle, stvarno je ne fair da se ono maltretiraju i Grci i sad Bugari za nešto što je zapravo bilateralni odnos vas i države Bugarske ili države Grčke. Dakle, ajmo budimo realni u Europi. Ako ste članica NATO saveza, jeste, morate biti članica Europske unije. Da li će se Europska unija razvijati u jednoj brzini, dvije brzine, to je zapravo nebitno. Bitno je da ostaje taj entitet pripadnosti. I kažem, u SDP-u Hrvatske i u meni i SDSM i Makedonija će imati stvarno istinskog prijatelja i pomagača u europskom putu i u ulasku Makedonije zapravo u Europsku uniju. Споменавте Бугарија и Грција и билатералните прашања. Овдешната влада во Скопје инсистира дека од Европската унија треба да се има некакви гаранции дека нови билатерални прашања нема повторно да го попречуваат процесот за да може да ги донесе уставните измени на кои што се обврза земјата. Што мислите за ова барање на македонската влада дека треба да има некаков тип на гаранции дека ќе нема нови блокади, билатерални блокади, за да се донесат уставните измени кои што би го отвориле патот кон натамошниот евроинтегративен процес? Još ću jednom naglasiti da je Hrvatska imala probleme, dakle, ulaskom u Europsku uniju sa Slovencima oko Piranskog zaljeva. I to je možda 2 godine usporilo hrvatski put prema Europskoj uniji, ali na kraju su se te stvari rješavale bilateralno. Dakle, pritiskom, snažnim pritiskom Francuske i Njemačke. A mislim da su Francuska i Njemačka zapravo motori, akceleratori Europske unije, moraju raditi pritisak sada i na Bugarsku, dakle da jednostavno prestane. Dakle, oni to mogu. I da ostavi te stvari za bilateralne odnose. Najlakše je ono što radi desnica, što radi u Hrvatskoj i u Makedoniji. Okrivi nekog drugog ili trećeg, a ne razgovara o stvarnim problemima koji su isti u Makedoniji i Hrvatskoj. Dakle, to je inflacija i standard. No, umjesto razgovaramo o inflaciji i standardu, baca se na drugu stranu, evo Bugara. To nije fair. I nitko nije valorizirao SDSM u Makedoniji, to je moje mišljenje, u iskoracima i zapravo nekim kompromisima koje su radili. Ali mislim da je tog dosta. Mislim da kažem, Njemačka i Francuska kor Europe mora pritiskom, dakle sada objasniti, da tako kažemo, pristojno Bugarima ono da puste ljude na miru. Da nek vas puste ljudi na miru. Imate pravo na europski put, imate pravo da živite normalno. I tu ćete imati, ponavljam još jednom, u meni prijatelju SDP-u Hrvatske. Пошироката слика за регионот вели дека Црна Гора предничи е прва во овој евроинтеграцијски процес, меѓутоа таму постои стравување дека Хрватска може да го блокира или да го одлага низиниот прием во Европската унија. Дали мислите дека има основа за вакво стравување во Црна Гора, во Подгорица, дека Хрватска
može da bide prečka kon posljednji čekor? Ne, dakle, mi ćemo raditi pritisak na HDZ u Hrvatskoj, dakle, da Crnoj Gori i Makedoniji kao članica Europske unije omoguće, dakle, brži pristup europskim integracijskim procesima. Dakle, to ne dolazi u obzir što se tiče nas i to nema smisla. Kažem, ja razumijem politiku na način da je Hrvatskoj interes da se europske integracije prošire i na Crnu Goru, i na Makedoniju, i na Bosnu i Hercegovinu. I vjerovatno i na Albaniju. Znači, bolje je u principu da imamo prijatelje i saveznike i da je Schengen istočnije nego da bude isključivo u Hrvatskoj. To mora biti naš cilj. Znači, povezivanje, ekonomija, kulturna razmjena, sportska razmjena, ljudi koji govore i koji imaju sličan mentalitet i sličan identitet. Znači, budimo realni i iskreni. To treba priznati jednom. Lakše je meni u Skoplju i lakše je ljudima iz Skoplja u Zagrebu nego u Beču ili Briselu. Imamo neki slični mentalitet i slični identitet. Nemojmo to podcjenjivati više. Prijatelji smo. Ја споменавте и Србија во ситуација на една светска, да кажеме, криза, сведочиме и на една регионална, зборам за односите помеѓу Белград и Загреб, кои што се далеко од идилични. Процесот на вооружување на Хрватска, која што е членка на НАТО, во Србија председателот Вучич го користи како аргумент за дополнителна милитаризација на неговата земја. Дали мислите дека има простор за дополнително влошување, заострување на односите помеѓу овие две земји? Ovo što se događa odgovara i Plenkoviću i Vučiću. Dakle, ova hiperprodukcija vijesti i nekakvog stvaranja straha, dakle, od Hrvata ili od Srba u Hrvatskoj ili od Hrvata u Srbiji. Dakle, Hrvatska je članica NATO saveza i mora ulagati u modernizaciju naoružanja, ali, ja ponavljam, i SDP-u i svakom normalnom čovjeku je prvi postulat mir. I trebalo je malo smiriti te tenzije, ali se ih neće smiriti jer to odgovara pripadnicima IPP-a, znači iste organizacije političke koje pripadaju Plenković i Vučić, da lagano igraju back and forehand u tenisu. Dodaju se. To njima odgovara za mobilizaciju određenih birača i u Srbiji i u Hrvatskoj. Naravno da je Hrvatska članica NATO saveza i naravno da se mi moramo i sukladno nekakvim postulatima trošiti novac na modernizaciju oružja, ali u principu za sebe, ne da padamo nekog drugog. Tako da se nadam da će se te malo strasti smiriti i da ćemo razvijati dalje najnormalniju suradnju gospodarsku. Jer ovo nema definitivno smisla. Znate što ima smisla? Da sad malo uđem u temu. Znači, počinje nekako vrijeme nesigurnosti, sad države počnu kupovati oružje. Više niko ne razmišlja koliko to košta. Znači, jedan tank koji je koštao 10 milijuna, sad košta 20 milijuna. Ko od toga zarađuje? Vojno-ekonomski kompleksi u Francuskoj, Njemačkoj i Sjedinjenim Američkim Državama. Jer niko ništa ne pita koliko više košta. Znači, susjed je kupio 2 rakete, ja ću kupiti 4. Ajmo malo razmišljati i stati na loptu. Во настапот рековте дека социјалдемократијата не пропаѓа, меѓутоа тогаш зошто е во толку длабока криза социјалдемократијата во регионов, у Балкана? Neke stvari koje su radile socijaldemokratske stranke u regiji, kako ste vi rekli, bile su nužne. I zapravo preuzele su određenu neoliberalnu agendu koja je u tom trenutku vladala. Bilo je i kresanja mirovina i kresanja plaća. Ono što ja pokušavam sada prezentirati, da se SDP, a primijetio sam SDSM Makedonije promijenio i mi moramo dati odgovor na ključno pitanje, a to je kako povećati dodanu vrijednost, dakle dopustiti poduzetništvu da se razvije, ali kako promijeniti primarnu raspodjelu, onu na radnom mjestu. Znači da od 100 jedinica profita, 90 profita ne uzme vlasnik, nego da se ravnopravno podijeli između vlasnika, radnika i države. To vam je za mene socijaldemokracija 21. stoljeća. I u cijelom ovom amalgamu lažnih vijesti, alternativnih vijesti, mi moramo biti ustrajni i moramo biti sigurni da smo na pravom putu. Ne volim kad sam ja ili neki kolege moji iz SDP-a ili SDSM-a povodljivi pa brzo mijenjamo neku retoriku. Ja smatram da je naš put ispravan. Samo trebamo biti ustrajni i sve će doći na svoje. Благодарам. Hvala i vama.